te baroh mentang ini 5 minutes kan dengan channel Jongi rapsi Rezzy te baroh mentang si kaba kyrpang yang apa Rezzy te long kan si kaba iyo South Nam kabang ya kabang ay lang bari te kadeka food anniversary ma kumbayong te ay ngo iblay try kana brother dekat lang bani nandu kasi kaba nyngkong kabang ay kundo yai but kada dukan ni kasi kaba mata te mata si ngamut ban le long ngamut ban ay surprise yai te long say page ma pika ka surprise yu kata kabangan ayai te tang ini hi te yan okan long ke new degu rose ma ini nanti goreng empat enam lepas digoreng ma ngam dan sap lepas digoreng tambah nilai nanti goreng baik saya komen kalau mau new degu saya pet ma dia entah dia ini yang untuk ini dan jangan marah ini untuk sopli nanti semabang mah Tio. Paralok long menggunakan decoration Jong saya komen semua bisa di tengah wow teman-teman hah? Lima paralok.
Yo, idea này vẫn làm nè. Hả? Chuyện idea này. Idea này. Vì thế này nó kì rồi. Basam. Chuyện idea này vẫn làm cũng biết. Balai? Chuyện idea này vẫn làm nè. Ya idea này. Nah, kesuan ya. Nanggung lah. Tenang deh. Kun. Đó nó gì? Surprise, but masih quá không biết cái surprise vấn đề của mình vấn đề đi vấn đề em mà làm gì đó masih quá cái surprise của mình but you masih em jangan nanti first time and thank you bisa berapa kandang ini